Okružni zatvor Dent, smešten u saveznoj državi Missouri, naglasuje kao najgora zatvorska ustanova u Sjedinim Američkim Državama. Tvrde je to mnogi ljudi, bez obzira moraju li boraviti u tim prostorijama kao zatvorenici ili tamničari. Evo i 5 horor činjenica o ovoj jezivoj ustanovi. Kako bi se uverio u istinitost navoda, novinar portala The Salem News Online je dobrovoljno unutar zatvora proveo 24 sata, pa je javnosti preneo da je zaista reč o mestu u kome je nezaobilazno pitanje od čega ćete skončati. Ukratko rečeno, zatvor je prenatrpan, što u zatvorenicima izaziva neprestanu nervozu, a sanitarni i higijenski uslovi koji u njemu vladaju su odavno, blago rečeno, nehumani. U sve ukupno 4 ćelije predviđene za 20 zatvorenika, trenutno se nalazi njih 55, pa spava gde ko stigne, odnosno zašta se ko izbori, neretko i pesnicama. Sve su zidove prekrili vlaga i buđ, voda curi na sve strane, a niko živ više i ne pamti u kojem su veku očišćeni ventilacioni otvori i jesu li uopšte čišćeni od kada je zatvor nastao. Počeo sam da radim ovde nedavno. Od tada do danas sam praktično neprestano lošeg zdravstvenog stanja i iscrpljen od raznih respiratornih bolesti, priznaje novinaru Andrew Shelleyu, tamničar Drew Smith, ali ajde, moram priznati da danas čak i nije bilo loše. Nije bilo većih tuča, niko nije poplavio ćeliju ili pokušao da se ubije, kazao je na odlasku iz smene, odaši tako s čime se gotovo svakodnevno suočava. Hoće li okrug napokon dobiti novi zatvor, odlučit će tamošnji porezni obveznici koji će vrlo brzo izaći na izbore. U njihovim rukama je sudbina zatvorenika, ali i osoblja koje se nalazi u gotovo jednakoj nemilosti.